Kibor pulit ke East Khasi Hills Badribhoi District kilala ban penpulom no ke jingtemu jangka sangking atyar New Trap National Liberation Council HNLC ban pentei bom hakanong ba Shillong bat nongpo da ka jingyok kem no ya sangut kibriu kibadon kiti. Superintendent of Police SP Karibhoi District Jakpal Singh Dhanwa ulaong bahaka kerwei tarik mentau benai hakapor kumbahan riu baje janmir kawai kakali bolero pick up kabadan ya registration number ML123243 balanya da udaman bahari penar kala syak batno hakalenti surok umsning mauhati. Lingba kajing pela jong udaman bahari penar ki pulit kilayok ban kurup no ya wei ubom IED nakani kakali ya kabalawan ban shimti da kakenhun bom detective and disposal squad nakanong ba Shillong. Kini kisaungut ki bala syak kemno kidai ki bala tip kerteng kum udaman bahari penar na umsning u Robines Ripenar u Jel Taryang bat u Shining Nongrum ki bedai na Ribhoi District. Na luar kata USP ula ongru bakane ke sleeper cell jong kaseng HNLC kalayo jing peta na ki he nong yalam ki badan ha Bangladesh nak bentaban le yaki kampentrim. Na kaliang ki pulit kila register case ya kini kisaungut Hanongpo Police Station hapok ka kendon 120B/121A bat 10/13/18 UAP Act bat 5/6 jongka Explosive Substance Act. Kani ke jing syak kem jong kini kisaungut kalawan long ru hadin baki bor pulit kilayok ban kem no ya ki armut ki briu ki basubadon keti ha ke jing penthai ya ubom IED hajaka yang bos syndicate hatem yo maulang kabala jah ha kemit sing sajan balala.